dairasında süzüp bakıp can aşkısın yıldızga tapkanın bolup jürürüm akuday birge görürüm unutpagın arıdayım adeningdin tili Meymanlar, monaylarımız жақсы албетте келіңіздер. Мен рұқсат етсеңіздер сөзге шақырып берейін. Мен бұл жаққа шақырайын келіңіздер, біріншілерден болып өле. Алабұқадан келген талай әкеміздің жалпы туғандары, тағалары, бөлелері, жиендері. Айталы әкеміз баштаған жалпы Алабұқадан келген меймандар. Келіңіздер, сөз кезегі сіздерде болсын. Билегенше шығалы келіңіздер. Алабұқадан келген меймандар, келіңіздер. Талай әкеміздің тағалары, бөлелері, жиендері, жақсылық кешімізге қош келдіңіздер. Келіңіздер. Бір екі қадам алдырасып алалы. Арқаңыздардан ыстық чай, ыстық тамақтар шеттегендей. Қош келдіңіздер. Той құт болсын, жақсылық құт болсын. Кемімізден баштаймыз. Келіңіздер. Сөйлей тұрғандар алдыға бір қадам шығып қойылы. Келіңіз. Саламатсыздар, үрмәтлі алыс жақындан шақырылған қонақтар, құтманы, құшақ, кешіңіздер менен. Мына үшінде бүгін біз барымызды, машымызды біріктірген алысты жақын қылған тұз, тамақты тату қылған қыз ағытысы. Тамақты тату қылған тұз, алысты жақын қылған қыз демекші, бүгін талайке қыз ұзату тойында бардыңыздар менен болып отырғаныңызда, Құдайға меңнетті шүкір айтамыз. Талайке бүгінгі тойымыз құт болсын. Құдай бұйырса, мұндай кейін дайым жақсылықтарға жанашып, жамандан адашып, жақшыға жанашып жүре беріңіз. Орысы қодан алыс болыңыз. Жеңемдің бақтына, албетте сіздің бақтыңызға сол нәрестелеріңіз аман болсын. Бұл нәрестелеріңіздің бақтына сіздер аман болыңыздар. Дағы бір жолы тойыңыздар құтты болсын. Мынакей сіздердің бүгін сол құдалашып, құда күтіп отырған тойыңыздардың көзі болып отырыз. Кейінгі жылдардың жыл күндерінде Құдай бұйырса, сіздер үшітіп біздейді бешік тойға дағын шақырған күндерге жеткізсін. Бүгінгі тұрмыш жолын аттан отырған екі жаш, сіздердің дағын қармашқан қолыңар үзілбесін, тұрмыштың ачу таттусын бірге таттып, тұрмыштың ысығына бірге күйіп, суығына бірге тоңып, өмір бойы бақтылы болуға. Еш уақытта жамандық көрмегілі, жақшыға жанашып жаманнан адашып жүргілі. Дайыма бұл сапарға байсалды болсын. Сіздер әме екі республиканың ортасынан құралған жаңаша республика болып отырасыңар. Бүгінгі жаңадан республика болып, жаңадан үйбілі статусына ие болған күніңер құт болсын, дағы бір жолы тойыңыздар құт болсын. Саламатсыздарбы, урматтуу конокторор, урматтуу кудалар, таалай, келин. Бүгүнкү тоюңар кут болсун. Мына ушундай чоң сарайга канча бут кирди. Ошо бут менен кошо ошончо кут кирди. Ошо куттун бардыгы ушу кызым менен күйөө баламга кут болсун. Кандай ой менен жаштар азыр өтө мындай эсептүү да. Мондай кылсам, мондай кылам дегендей, ошол эки жаш кандай ой тилеги бар болсо, ошо тилектин баардыгы кабыл болсун. Мына ушу жогоруда айтылды, аксакалдар сүйлөдү, айнелер сүйлөдү. Биз дагы ушу чоң апабыздын атынан
жоктоп келип отурабыз тоюңарга. Ушу алардын да арбагы ыраазы болсун, ден соолукта болгула, дайыма азыр Мурту айткандай алысты жакын кылган кыз дейт, тамакты ширин кылган туш дейт. Мынакей кыз бар экен, ушинтип туугандар бири-бирибиз менен жүз көрүшүп отурабыз. Дайым бири-бирибиз менен амандык болсун, жакшылыктар болсун. Дайыма ушу эки жаштын жүзүндө күлкү болсун, чөнтөгүндө акча болсун. Кудайым эндиги жылы балдарын жетелешип, экөө бактылуу ушул жердеги күйөө бала келиндерге, кыздарга окшоп тойлордо дайым ушу келип турушсун. Тоюңар той кулансын, той казына кулансын. Рахмат эми, калганыбыз коштук болду. Бул белекти атай сизге алып чыктым эжеке. Атыңыз ким? Алымкан. Алымкан эже, сизге суроо берейин. Суроого туура жооп берсеңиз ушул белекти сизге беремин. Билген болсо, билгендер болсо унчукпай турабыз. Урматтуу меймандар, жакшылап угуңуз. Адам баласынын эң акыркы тиши эмне деп аталат? Акыл азуу. Акыл азуу протез болот. Келиңиз, бул керек сизге. Кийинкиси протез. Чоң рахмат. Эми жакшылык ээлери менен сүрөткө чөөлүп ортолукка келип, келиңиздер. Рахмат. Тартыкпай болу. Рахмат. Аламкадан келген меймандар, белектерди тапшырсаңыздар болот. Калпак жолуктарды колуна кармап коюңуздар, келиңиздер. Да бир рет кош келиңиздер. Сұраулар бойынша сіздерді тап қойсын дейік па? Келіңіз, сұраулар осы ба? Келіңіз. Бірді өсі бе жан? Ömür dayra, o vakitler geç gelgen. Ömür, bana gelsen geç gel be. Azıcık geçim kaydan çığa kaldın sen. Ne taşım taşta aldırmıştan açıp ketkendi. Hay rahmat, bir bol çay olun, çok rahmat. Ornuklardan orun alыңыздар. Daha bir жақсылыққа hoş келдіңіздер, çok rahmat. Аламкадан келген меймандар. Rahmat. Hazır Жұманалы Құдауыздың классташтары, жалпы достардың атынан 6000 сом приз болды. Bir bol çay olun, классташтарына келіңіздер. Çok rahmat. Hazır emin Марлен достары өйдік өтіңіз, келіңіздер. Мекенге бұл жаққа келеміз. Келділер. Келіңіздер, қара. Қармайыз. Арқасын қармайыз. Мен 1-2-3 дегенде баштаймыз, туғандар. Даярдан тұрауыз. Даярмыз бі? Тартпай тұрауыз, бош тұрауыз. Новы линия олып. Сәл арқырақшы, арқырақшы. Бұл линия олып. Ұшыл линиядан өтіп кеткен. Жеңелер. Сөйлештік бі? Марленнің достарына поддержка бар мı? Rahmat. Dayanırız mı? 1, 2, 3 getir. Tadağız, tadağız. Tadağız, tadağız. Marlen'in dostları güçlü ekan, bir qol çağırıp qo'yali, jengib qo'ydi. Çok rahmat. Oşul жаққа барып тұрамыз. Сый төрімізден орын алған біздің құдалар енді келіңіздер. Қара. Күш сынашамыз hazır. Келіңіздер.
Gelingizler. Qara xudolar bor. Gelingizler aka. Şey işte cevaz sizlar kişi arkadaşlarım. Hazır aytıp qo'ying. Mo'l sızıqdan o'tib ketgan komanda jangida. 78'lerin paylaşışı var mı 78'lerge? Kudalarga paylaşışı var mı? Bayar mısın? 1, 2, 3 gitti. Rahmat. Hazır kim çekildi? Kudalar çekildi ha? Kudalara neydi götürülü? Mikike, bu жаққа geliyoruz. Mikike, gel işte. Kudalar neydi götürüyoruz? Az çekilgen komanda oturat, gel işte. Жақсылап қармайыз. Boş қармайыз, boş. Boş қармайыз. Таппай тұра алса екен. Қой өрейле, boş қармаға, boş. Boş қармайыз. Сіз алдырақ тұрыңыз. Сіз алдырақ тұрыңыз. Dayanımız mı? 1, 2, 3 gitti. Çok rahmat. Neyse oturuverin. Gel karmayın bisikletten. Karmağla. Karmağla, karmağla, karmağla. Karmayız. Dayanımız mı? Dayanımız mı? Dayanımız mı? 1, 2, 3 gitti. Hadıra katlarız. Koca Kral Kurbanlar. Koca Kurbanlar. Tak. Haydi öyle. Yetmişseyizler, biyomalar gördün ha? Bir baykaçlık var. Gel aldıraksın yakın. Aldıraksınız. Dayanımız mı? Sen жақынырақ тұрсаң, жақынырақ тұр. Siz kişine arkarak ha? Ben o жерден қармашым керек. Тартпай тұрасыз. Ulaşka. Тартпай тұрың. Dayanımız mı? 1, 2, 3. Oyunumuzga sponsor Talaykebiz'in oğlu Poyesi'nin. Kim dediniz? Haydar деген красавчиктің атынан 2000 сом приз бар болчу. Ошол призди бизге беререйин баке. Кара. Ясный мой свет, ты напиши мне слезою дождя на мокром окне. Ясный мой свет, ты напиши. Hurmatlı tuğanlar, birinci orundu alğandığı üçün Poyesi Talaykebiz'in klasaşları 78'ler ottu bir gol çarpar gençler. Ты напиши мне слезою дождя на мокром окне. Ясный мой свет, ты Bilengizlerine güç ketmesin. Cemiyedin kusmayı var deyip bardaқты 78'ler. Жеңелерimiz менен жалпы Talaykebiz'in klasaşları, klasaş kızları, dostları, jorolары. Sizlerden söz bolsun gelingizler. Biyle geçe çıkalı gelingizler. 78'leri sözge çakırabız. Biylep ortalıkta şanlı çöpleringizler. Gelingizler. Biylep çıkabız. Yaşarına toylu vardım cazında Bilip çattan sulu kızım Tartıp aldı canına Tartıp aldı canına 12 gün bir adım Çola çoğumun namazı Çalavattan şaşıp varım Çıkar çıktım bir adım Senin adın bir adım Senin celin karadan Köz Basmaz. Akeler, bunlar жылы olalım gençler. Gene duralı iki kadam aldığa жылабыз.
2 qadam aldığa çıkabız. Fotiga geldi. Aldırak çıkabız. Жақсылық тойы құтты болсын. Келіңіздер. Kimden başlayalım? Süreyi тұрған insanlar 2 qadam aldığa çıkıp koyalım. Kim sürüyoruz? Geliniz. Gelin bu başka. Assalamu alaikum. Бүгінгі тойдың меймандары барлығыңарға бізден автобустан саламдар болсын. Şu 2 жашқа қалу тілектер разы айтылды ұқсайды. Ошо қалу тілектер қабыл болсын. Сіздерге да той құт болсын, күйеу құт болсын. Құдаларға келін құт болсын. Şu 2 жашқа бақыттылықты қалаймыз да, әрдайым жақсылықтар болсын, жүзі жарық өмірлі болсын. Тойыңарға бұл жол құт болсын. Саламатсыңарбы, бүгүнкү тойдун катышуучулары талай махабат тойуңар кут болсун, кызыңар барган жеринен бак тапсын. Капчыгайлы кудалар куш келипсиңер. Бүгүн биздин классташыбыз талай менен аяшыбыз махабат силерге бүгүн ушунча жылдан бери таптап баккан кызын сенин колуңарга аманат кылып тапшырып отурат. Капчыгайлы кудалар ушулардын бүгүн силерге берип аткан чырпыгы силерде эшигиңерде чынар болсун, чымчыгы улар болсун. Махабат талай кызыңар ушул барган жердин жакшысын ашырган, жаманын жашырган жакшы келиндерден болсун. Ар дайым силердин көкүрөңөрдү көтөргөн, башыңарды жерге салбаган жерге талдыктар ушул Крупскеден эле кыз ала берели деп суктана турган келиндерден болсун. Ар дайым үйүңөрдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Ошол жакшылыктарда тойлордо классташтар катарыбыздан адашпай, катарыбыз кембей, ар дайым тойлордо жолугушуп жүргөндү Кудайым насип кылсын. Баарыңардын балдарыңар бактылуу болсун. Рахмат. Дагы калабыз коштолабызбы? Жеңелеріңіздер, келіңіздер. Бирөөңөр сүйлөп коюла. Келин. Биринчиден талайке махабат тойуңар болсун, күйөө бала кут болсун. Экинчиден 2 жаш ак нике тойуңар чын жүрөктөн куттуктайм 2 жашты. Буларга ошондой эле калат кетер үй бүлөсүндө дайыма бактылуулук, береке, сүйүү орноп, балдары ыймандуу, акылдуу, эстүү, үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарында болушуна тилектешмин. Кийинки жылы Аллах Таалам ушу жээнтек тойуңарга күбө кылганды насип кылсын. Дайыма бактылуу үй бүлөлөрдөн болушасың. Айтылган тилектер кабыл болсун эми. Классташтар менен ортолукка туруп сүрөткө түшөбүздөр. Келиңиздер. Жакын туралы жеңелер. Талайке, жеңе. Оң колду алабыз. Оң колду бул жака чыгарабыз, келиңиз. Оң колду чыгарабыз. Менин классташтар карап туруңуздар. Колду мындай кылабыз. Мындай кылабыз. Алып келип тапшырабыз, эми алып келген беректер. Келгиле, той кут болсун. Отырбай турабыз, жеткирсеңиздер. Жеткирсеңиздер, келиңиздер. Музыка бийлеп коелу, андан кийин отура алса келиңиздер. Сиздер үчүн жагырсын. Ортолукка бийлейбиз. Uçup
tuğanlar, Svet Güngüsöz. Aydalardı ardından 780. Ortalık açıldı. Aspanda turnalar vardı, aylar taşınlarda tuladı. Şasım 18 gün tuğrada, balalığım orada kaladı. Balalıkta eski alanım, şındarga şaska tularımın. Şasım 24 gün tuğrada, öz şarımı tatip alarımın. Şılama mahabbat şılama, sana şılama bularma. İkimizi terk olmasa, mahabbatsız ömür bularma. Şılama mahabbat şılama, sana şılama bularma. İkimizi terk olmasa, mahabbatsız ömür bularma. Kina biski jaska tuğranda, göğüsü toyun buladı. Şakırının kurlu kolundasta, oydamaya rıza buladı. Kina biski jaska tuğranda, göğüsü toyun buladı. Şakırının kurlu kolundasta, oydamaya rıza buladı. Hey Şanlı! 708 var mı? İkimizden kosmasa, mahabbatsız ömür bularma. Şılama mahabbat şılama, sana şılama bularma. İkimizden kosmasa, mahabbatsız ömür bularma. Hayır rahmat. Çok rahmat. Hayır şapalar. Orduqtadan olmamızdan edi. Çok rahmat. Talay ekebizin klastaşı Alik ekebizin atынан 2000 so'm priz. Жақынғы бөлікті қызықты ойын қылауыз hazır bir жамаатқа дағы сөз берелі. Андан соң барыңыздар үшін дағы болса жарым саат билет салу. Азыр мен бұл жаққа шақырайын жалпы эле Махаббат жеңеміздің классташтары. Жалпы эле 83-төр келіңіздер. Мен жарма билеп келелі. Бүгінгі жақшылыққа қош келіңіздер. Келіңіздер. Mende soktum yüreğimde, hayranlık yedim. Sizde durgan sözüme canım, aldanıp yedim. Mahabat yüreğimden aşkıcı, canımda tatlısın. Canım bana akılsın, tapşırdım seni buldum. Дағы бар mı? Болды, шүлі. Келіңіз, Махаббат жеңем қаяқта жүреді? Талай екеуміз қаяқта жүреді? Құрметті ағайын шапалар, жақсылық кешіңізге барыңыздар, қош келдіңіздер. Той құтты болсын, ушундай жақсылық тойлар әр біріңіздерге жұғышты болсын. Қараңыздар, кім сөйлейді болады? Кіммен сөйлейміз, келіңіздер. Келіңіз, алдырақ шығамыз, сөйлей тұрғандар. Келіңіз. Ағайын шапалар, кім сөйлейді? Кутмандуу бүгүнкү салтанаттуу кеченин коноктору. Мына бүгүн айтылуу аксы жергесинде чоң бир салтанатка күбө болуп отурабыз. Классташыбыз Махаббаттын тун кызы жана аяшыбыз Талайдын кыз uzatуу аземине катышып отурабыз. Ушул учурдан пайдаланып классташтардын атынан 2 жашка бак тилеп,
арзыбаган аз да болсо белегибиз бар эле, мына ошол белегибизди тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат, мына бирөөңүздөр, келиңиздер. Ким сүйлөйбүз? Саламатсыздарбы, коноктор? Асылзат бактылуу болууга, кармашкан болууңар эч качан үзүлбөсүн. Силерди тапкан талай махат, ар дайым ушулардын жакшылыктарын көрүп, төрүндө жүрө бергиле, эч качан оорубагыла, бар болгула, бай болгула, кармашкан болууңар эч качан үзүлбөсүн. Ден соолук болсун. Артынан бир дап коём дейсизби, же эмне дейсиз? Рахмат, келиңиз, ортолукка турабыз. Курбуларыбыз менен сүрөткө чыгып. Аяш кызыңыздар менен эле сүрөткө чыгып алсаңыздар болот. Құдаларыңызға сыйрет реттар қолдан амаза татты болсын. Келіңіздер әлі. Аяш қызыңыздар келді, сүрөткө түшіп қойыңыздар. Келіңіздер. Bizim bir tuğana gelsin, Kıvanç Ekebimizin atынан 3000 soğuk priz. Аяш апалар, кетпей тұрауыз, келіңіздер. Барыңыздар үшін дағылы олса жарым саат салу жариялаймыз. Урматтуу алыстан, жақындан келген біздің құда-құдағилар. Келіңіздер, барыңыздар биге шақыралы. Келіңіздер, Аяш апалар отылға. Мүмкін болса мен ырдап берейін, жақсылап билеп беріңіздер. Барыңыздар биге шақырауыз, келіңіздер. Қошқалар, жетмесеңіздер, құдалар, достар! Ара достар, келіңіздер, билейміз. Kalbimin karası, aksinin balası, sıylaşığa gelgende denizin boğaçaması. Kalbimin karası, aksinin balası, sıylaşığa gelgende denizin boğaçaması. Dostum var benim aksıda, aksıda, aksıda.
Sen canımdan küçüsün, kalkın gündür. Sen daha hoş ol küçüsün, kalkın gündür. Sen daha hoş ol küçüsün. Kapkara kaşından, konduzlar oğul çaçından. Ben aşığım oğul belli, sen 18 yaşından. Ben aşığım oğul belli, sen 18 yaşından. Arkadaşlar bir nişanlı. Thank you.
Yoshligimdan birga o'sgan do'stlarim sizlar bilan bilmasgan do'stlarim yaxshi yomon kunlarimda yonimda unutilmas hayotim har onimda bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar 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 bolaligim birga o'sgan jonim jo'ralar 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 bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar 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 Ben seni süttürmün, süttürmün, ay süttürmün. Süyme turgay kızları, jürüttürmün, jürüttürmün, ey jürüttürmün. Suzan gönlük mamilen madagana, madagana. Başkalara bağlı gülüp çürdüm, başkalara bağlı gülüp çürdüm. Yöndesin seni yoldan ele, yoldan ele, ay yoldan ele. Ey halin şolaktan, şondan ege, şondan ege, ay şondan ege. Bu okuya bu işler koçum uğrum. Hey, koçum uğrum. Beşinci klasta bollan ele, beşinci klasta bollan ele. Beşinci klasta bollan ele. Çok rahmat. Çünkü çalpı ağalarımızı, jilerimizi, barımızdan da sile ormukana çakırağız geliniz. Kırgız аттан куласа дагы салттан кулаган эмес. Мына бүгүн дастаркан жайып жаткан талай экебиз жана ошондой эле махабат жеңебиз сый төрүсүнөн орун алган биздин кудагыйларыбызга
uça tartmakçı, uçağını kudalar kabul alыңыздар. Sen narrasıl olamı mı? Hadi ayrı Uçağını kabul alыңыз келіңіздер. Uçağını kabul alыңыздар, ардақты біздің құдағайлар. Көйлерінен дайын болған Құдайын біздің құдағайларымызға өте татылды. Тамағыңызға татты болсын емгеніңіздер, ардақты меймандар. 3-ші бөлікте дағай осы жақшылықта қызмет қылған Марал бишілер тобын шақырады, қосып алыңыздар. Daha sonra keremет keçиңиздер менен ардактуу сыйлуу меймандар, коюнубуздун 3-чү бөлүгүн баштап алдында турабыз. Азыр урматтуу меймандар, колунда турган биздин кудабыздын досторунун атынан 6000 сом акчалай приз бар эле. Азыр музыка жаңыртабыз. Кайсы стол ордунан туруп кол чапса, бийлесе отурган жерден, турган жерден ошол столго 5000 сом приз туугандар. Кайсы стол активный бол ордунан туруп колча бийлеп салса 5000 сом приз. Музыка даяр, биз даяр. Кет тандабысы музыка. 5000 сом приз!
акчага. Бардығын акча керек экен. Туугандар, бул тамаша болчу, тамаша. Мени сатмай жок. Бул жок гана тамаша болчу. Албетте колчоп бийлеп отуралы. Чоң рахмат. Азыр бул жака бир жамаатты сөзгө чакырабыз. Албетте бул 5000 сом акчалай призди оюн кылып беребиз. Биздин кудабыздын жалпы достордун атынан 6000 сом приз. Асылзат кызыңыздардын Аяш атасы Алик экебиздин атынан 2000 сом приз. Талай экебиздин акеси Кубаныч экебиздин атынан 3000 сом приз туугандар. Приз Кудай буйрса шүгүр, жакшы эле. Азыр мен бул жака бир жамаатты сөзгө чакырайын. Албетте Талай экебиз менен Махабат экебиздин Кудай кошкон кошуналар келиңиздер бул жака. Талай эке, сиз да келиңиз аке. Келиңиздер, урматтуу кошуналар. Мандуу кечиңиздер менен алыстан келген, жакындан келген коноктор, Талай, Махабат болсун, 2 жаш бактылуу болсун, Жармашкан колдору түбөлүктүү болсун, быйыл кечиктүү болсо, эмки жыл бештүү болсун, бактылуу болушсун. Ассаламу алейкум, алыс жакындан келген коноктор. Ошо биринчиден күйөө болакыт болсун. Кармашкан колуңар акчанын тамырындай бекем болсун. Теректин тамырындай узун болсун. Жүзүңөр сүттөй ак болсун. Эки дүйнө бактылуу болгула, кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун. Рахмат. Кошуналар, белектерди тапшыралайм, келиңиздер. Той элерин куттуктайбыз, келиңиздер. Той кут болсун да бир жолу. Бар болуңуздар. Келиңиздер эми ардактуу меймандар, тоюбуздун эң акыркы сыйлоо тамагы тартылып атат. Тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Ал эми тамак үстүнөн кызыктуу оюн кылалы, келиңиздер эми. Мен жакшы бийлейм дегендер барбы? Бий конкурсун кылабыз эми, келиңиздер. Так, келиңиздер. Кара, Марлен досторунан ким бар? Экөөң аниманы жүз ойноп бирөөң чыгем, сен мен болорун, кегиле. 83'lерden Güldana деген эжебиз бар экен, кара. Бир кол чаап коелу Гүлдана эжебизге. 78'den келиңиздер. Ким? Кел, кел. Ким бар? Кел. Келиңиз. Пассаждардан бирөө айта келиңиз. Пассаждардан. Бийлей тургандар. Кудалардан кел, бир кол чаап коелу эжебизге. Келиңиз. Geldi birön alaçalı çekebilirsin. Gibiriz bir. Gibiriz. Sana. Nurbey'e yemeği bilmeyi kullanlar. Asel, kaleci. Gelizler. 78'ler ne oldu? Benim somut bir ister. Kim var? Marlen dostlarına gelgiler, jigitler. Bugün toy oynayabiliriz, ırdayabiliriz, biyleyimiz de gelgemiz, gelgizler. Gel. Tағы бар mı? 3, 4, 5 konkursat boldu, ardaqtуу meymanдар. Hazır bir konkursun жарыяlayбыз, Нурбек. Hazır komandanın adı ne? Qanday ат koyuyoruz? Banan komandası oldu. Nurbekke, ne de koz? Komandanın adı ne de koz? Kudalardan atынан ne deyiz? Kartoşka mı? Ya kartoşka bolmalı. Malina. Vallahi kudalardan atынан Malina 78'lerden Жылқы білесіз. Жылқы біз. Ake, fruktu değil, moğuşu. Жылқы mandarin. 78'ler mandarin Alabuqa'dan gelgenler. Ananas. Çoğrak bak. Kara birinci joktu. Malin dostlarından başlayız. Gelin ister.
Жаштардан баштайбыз дейм. Так. Карындаш, кандай музыка бийлейбиз? Бола берет. Тойский. Тойский, а? Тугандар кол чабып поддержка кылып туралы. Рахмат. Бектен үйдө жорго ат жокпу? Жорго аттардан жокпу? Жоқ, бүт эле жанагы. Эшек деп кой. Рахмат. Турабыз. Банан командасына бир кол чабып коелу эми келиңиздер, кара. Рахмат. Сиздердики эмне болду эле, эже? Папули билебиз. Малина командасы. Өзгөчө биздин сыйлуу кудагыйларыбыз. Нурбекке. Акчалар уже сиз жака жыттана баштады экен. Бийде алабызбы? Даярбызбы? Кетти сиздер үчүн музыка жагылсын. Кыратын келтирип бийлейбиз. Кетти музыка. Кудаларга поддержка барбы? Osmonda qushlar uchganda, sayrab kelgan chog'larda, hofiz qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarab yo'llarga. Go'zallikda oyning qizi, sho'xliklarda soyning qizi, bo'lar ekan kuydirgan saroyda. Yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Yig'lama muhabbat, yig'lama, yonimda qolmaydi. Yig'lama, yig'lama muhabbat, yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Yig'lama. Сиздин вкусуңуздагы музыканы кое албайдык окшойт ака. Жоқ, жакшы. Билбейм, а сен эмне дейсиң? Папури, кийинкисине коюп бересиң, кечиресиздер. 78'ler барсыңарбы, акелер? Мынакей сиздерге алдыңыздарга чакырып берели. Мұңайбы адемі, мұңа өрбейбі деген қоймай. Сұрамыз. Мұңайбы адеми дейт, кайрат. Мұңайып билейсиз ба, жок ушунда. Келиңиз, ортолукка келели. Ортолукка келебиз. 78'ler, акелер, эжелер, поддержкадан берип турабыз. Мына сага. Барбы? Баланмач. Оңайбач. Аке, музыка башталды. Ана! Поддержка, поддержка! Bir kol çarpmayalım gençler, 78'ler. Ake, kanka git. Geliniz. Sizde, yok bu, prizin akçası ake, mayın at verin dediler.
Келесіз бе? Сізге сөйлеп атам, аке, келесіз, мен жаныма келіңіз. Азыркы бийиңизди канча сомго сатасыз? Бардығын жатам, ақшасы. Бардығын сатасыз, акчасы келсе, сонун билет келсе. Өзү туугандар, жерге жакындардан коруп дейт. Карасаңыздар, керемет билет экен. Чоң рахмат эми, Алабукадан келген биздин меймандарыбыз. Кара, келиңиздер ортолукка. Сіздерге деле бир тойский вариант болор эт, тойский вариант. Алабукадан акыска келгенди бир көрсөтүп коелу эми келиңиздер. Алабукада мындай бийлейт деп тура. Музыка жагысы бийлейсиң да кетти. Bir top arkada alыңыздар, шоң рахмат, сол билип болды. Тамаша, келиңиздер. Сен да билейсиң бе? Жок. Кел, жақын туралы, Бека, жақын турабыз. Урматтуу меймандар, урматтуу кудалар, жалпы жүрөккө жакын инсандар. Азыр кайсы командага кол чабуулар көп болсо, ошол команда утуп кетет. Андыктан биринчилерден болуп, Марленин достору 2000'дер Банан командасына кол чабуулар! Без музыка. Жамбыр сиреле, жайкошун эле болуп калды. Рахмат, баары. Келиңиздер, ортолукка келели. Ардактуу меймандар, сыйлуу орнуктан орун алган кудаларга кол чабуулар! Kurbancan okudalar sizge karşı söylüyor bakın. Yok, скромность demek şurada bizi dil adamlar, конечно, bizim adamlar. Biz bugün priz almasak da urmat sılbu konak bolup ketelim. Çok rahmat, kudalar bir kol çabuk oldu gençler. Halayme Smerteli Numer tuğanlar 78'ler basılar be! Rahmat. Hayrat, Michael Jackson kapçı. Gelin bakayım, Beka gelin. Gelin. 78'lerin, canım Mumay badınız hele. Hazır eme Michael Jackson turaya sake. Gel, cevap koyalım basın. Cevap hocam basın. Atlas. Cevap hocam gel. Hakem. Bir bu bir. Jönele. Jo men özünde bu bilen demey men prosta bir divjeni hayattan boşanıla kılıp koyuz. Gelseniz hake. Gelseniz bu dakika. 78'ler sizi işenip çakırdı mı olacak hakem? Bir tonla sement var, oşan düşürüyoruz hakem. Ne kılan değil, bileyim size, gelin. Gel. Beni karap tursas, yeni de karap durun hakem. Beni de karap durun, gelin. Siz bir şeyde turbaydı kes hakem. 10 gol meyi remendi karmayız. 10 gol meyi remendi karmayız. 10 golumuz kana hakem. 10 gol remendi karmayız. Sol golda arka kalabız. Bir kadam aldığa taştayız. Bir kadam. Uşu oyunca durabız. Michael Jackson'ı жаңыртабыз. Aldın arkada birisi. Gelin siz görün. Gelin. Hazırkında ile. Koldu, 10 goldu, remen kalabız ki. Remen. Ilıyla kalımday. Ortalık'a karmayız. Çekeriz demez ki ortalık'a. Ortalık'a, aha.
Bir kadam aldığa çıkarabız kuttu. Dayanırız mı? Alabukadan gelgen Michael Jackson bile personunda. Gel kızga. Oh! Yeah! Ana! Oh! 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 Aka bana şu böyle bilip koş kirekle gördünüz mü? 5 milyon kalmış da buna. Gel ister hemen. Allah bu kadar gelgen meymanlara bir özgür çok olacak olayım gel ister. Kaçın için sarıtasın senin ağzını kızın kapılarındasın Alabuka bizden doğanlar jengdi. Alabuka jengdi. Реально söz айтыш керек да. Дайыма. Rahmat. Her birinizden surap çıkağız. 78'lerden kim jengdi oylayız aka? Қалыстар біледі де. Жоқ, қалыс мен болып сұрап атам осы сізден. Кім жеңді? Мен айта алмаймын. Айта алмайсыз. Сізде кім жеңді? Biz Кім жеңді? Мен вообще көрмедім мен. Мен вообще көрмедім азыр. Кім жеңді? Biz de. Ой, біз дейді. Құдалар жеңді дегендер бір қол шағып болшы келіңіздер. Жана айтып өткөндөй баардык ашалай туристтерди чөтөгө салып турам. Өзгөчө биз албетте той биздики. 78'ler урматтуу достору, биздин сүйүктөрүбүздөн орун алган кудагайларга, Тагырау Нурбекебизге 2000 сом приз бир кол чапалы. Ал эми 1000 сомдон калганына бирден 1000 сом берейин. Келиңиздер, кол чаап туралы. Миң сом приз калды. Ардактуу меймандар, буну азыр бир инсанга өрейин капалбойсуздар. Азыр бул жерде эжелерибизге келиңиздер. Бирден мелек карматайын, Алабукадан келген эжебизге келиңиз. Келиңиз. Рахмат. Yok oturmuşsun beni ölüp gideyim. Eşlik'e kalgan yok. Tuğanlar. Ya. Çok rahmat. Var babamızlar. Biçilerge bir kol çalıp koyayım tuğanlar. Rahmat. Tamamızlardan güzel tatlı olsun. Beşinci stol. Kaç yerde oturalım? Beşinci stol. Beşinci stol. Kana. Sizler sözge çıkmaya kaldı diye okudum ben. Çıktınızlar mı? Çıktınızlar mı? Bana da gel. Hazır bulacaka gelingizler eme. Asıl zattın cevabı bir tuğanları gelip bersengizler bulacaka gelingizler. Hurmatlı bizdin asıl zat kızınızlardan bir tuğanları. Bir tuğanlar oturup durağız. 6. stol gel tuğanlar. 6. stol. Kudalar gelingizler. Kudalar gelip beringizler. Mümkün olsa batırak 6. stolluğu sizge çıkpay kalgan жалпы ağalar, eceler, enneler gelingizler. Gelingizler, жақсылық тойымызға келingizler. Kimden başlayız? Gelingіз. Hurmatlı konuklar, tağımızda yavrular kutlu olsun. Birlikte kudaların konusu kutlu olsun. Ne dedi? Şu 7 yaş faktörü olsun. Öldürmenin bir göğüsü, yürüsün. Turmuş degen bu turmuş yaşalı. Isı oğlu, su oğlu, uşların bağdırın sınıp yaşadan turmuş murat. Bir-birine sıyrakla, süygülü, Uşu süreden yaxşılığa yaşaumun, eki kudanın
бактылуу кудалар болушуна себеп болот. Силерге бактылуулук каалайм. Чоң рахмат ага, айтканыңыз келсин. Эжелерибизде бирөөңүздөр сүйлөп коюңуздар. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Таалай, бакалат, бүйөө бала кут болсун. Ошо кызыңар барган жеринен бактылуу болсун. Жакшы жерге түшүп атыр. Ошо бактылуу боло берсин. Барган жеринен бактапсың, балпайган байга биче болуп, ошо чоң эле чоң атасынын, ата апасынын жолун жолдоп, ошо бактылуу болсун ошол жерге, барган жеринен бактапсың, бактылуу боло берсин. Рахмат айтканыңыздар келсин. Эми келиңиздер, той ээлерин куттуктайлы. Калпакчылыктарды мүмкүн болсо колго кармап коелу. Келиңиздер, куттуктайбыз. Кийинки жамаат, эң акыркы жамаат, ардактуу меймандар. Асылзат кызыңыздардын бир туугандары жана ошондой эле корболары, классташтары, группалаштары болсо, группалаштары келиңиздер. Эң акыркы жамаат сиздер болосуздар, келиңиздер. Мүмкүн болсо батыраак келип бериңиздер. Асылзаттын бир туугандары жана ошондой эле классташтары, корболары келиңиздер. Биринчиден кош келипсиздер. Эже, жесте, бактылуу болууга, тамашкан болууга, жесте ишенемеңизге, бактылуу боласыз го дейм. Рахмат, сүйлөйбүз. Ассалому алейкум, жалпы коноктор. Карындашым Асылзат, күйөө болгон Марлен, кармашкан колуңар эч убакыт үзүлбөсүн, бактылуу болууга. Атче бактылуу болуңуздар. Асылзат жесте бактылуу болгула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн, ачуун көзүнөн бир тамчы да жаш түшүрбөңүз, дайыма бактылуу болуп жүрөлүңөр. Асылзат жесте бактылуу болгула. Чоң рахмат. Марлен октун да көздөн жаш агызбаңыз дейт. Рахмат. Келиң, көп сүйлөйбүзбү? Кел. Эже бактылуу болуңуздар, жезде эжеми тартпаң. Болду. Үйдө мен тарткан жетче деп коесуң. Тамаша бар болуңуздар. Эми корбулардан келиңиздер, ортолукка чыгалы, сүйлөй тургандар. Баланын бир туугандары келиңиздер, ортолукка чыгалы, келиңиздер. Саламатсыздарбы бүгүнкү урматтуу коноктор. Мына бүгүнкү күндүн күнөөкөрү алтындай болгон агам, жаркылдаган жеңем бактылуу болгула. Жашооңорду ар дайым узак өмүр сүргүлө. Сүйүүңөр түбөлүктүү болсун, ден соолукта болгула. Рахмат, сүйлөйбүзбү? Келиңиздер, бул жака чыгабыз. Эки жаш бактылуу болгула. Жогоруда баарына жүрөгүнөн чыгарган жакшы тилектер айтылды. Тилектер кабыл болсун. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Алтын шакек манжаңардан түшпөсүн. Ак никеңер арман менен бүтпөсүн. Аруу тилек, аруу сүйүүмүттөр бүлөңөрдү бекем кылып түптөсүн. Бактылуу болгула эки жаш. Ой, рахмат, бир туугандар, корбулардан келиңиздер, бул жака сүйлөйлү. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Асылзат, Марлен, бүгүнкү тоюңар кут болсун. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Силерге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, эки дүйнө бактылуулукту каалайм. Мындан кийинки жашооңда Асылзат жалаң гана жашооң сүйүүгө толуу болсун, бакытка толуу болсун, жалаң жакшылыктар болуп турсун. Бактылуу болгула. Рахмат. Дагы барбы? Кошулабызбы? Эми келиңиздер, бир туугандар, корбулар ичип барып, эки жашты куттуктап, эстеликке сүрөткө чыгабыз, келиңиздер. Музыка окуйчу.
көрүшүңүздөр, куттуктаңыздар. Ал эми Марлендин досу Бектенди мен мыйырга чакырайын, жакшы чыгарма аткарып берсин сиздерге. Кел. Кел Бектен. Сүрөткө түшөбүз, бир туугандар, бир балдар, келиңиздер. Саламат, ассалаумалейкум, урматтуу бүгүнкү тойдун күнөкөрлөрү. Аяшата, Аяшапа, бүгүнкү тоюңуз кут болсун. Алган келиңиздер сиздерди сыйлаган, урматтаган келиндерден болсун дейли. Досубуз Марлен, Аяшыбыз асылдар. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Өмүр бою бактылуу болма. Абайт азыр чыгарманы жубайма деген чыгарма. Hatıra bolacak koyma dostlar. Dostlar, oğurluqlardan ordu olağız. Ekşi yaş oturmay durağız. Ardaqlı meymanlar, toyunuz бүтүшүнө ровно 3 минута kaldı. Andықтан мен бұл жаққа шақырайын, жалпылы сый төрүзден орын алған бүгінгі біздің хан құдағыз құдағайымыз Жұманалы құда жана ушундай эле Күмүшай құдағай бұл жаққа келіп қойсаңыздар, келіңіздер. Урматтуу той ээлери, сіздер де келсеңіздер. Жамалдин авамды дагы бул жака чакырып бериңиздерчи. Ардактуу меймандар, дастарханга бата кылганы Жамалдин ава бул жака келип берип коюңуз, келиңиздер. Келинimiz кыз кут болсун, той кут болсун. Эми келген меймандарга ыраазылык иретинде кыска нуска кабыл тилек болсун. Келиңиз.
Dileklerimiz Kuda kalasa жақсы болып өтті. Құстықтағымен қабылға, разысыз айтаңыза. Той құт болсын, құт болсын. Мұнан денсаулықтан жақсы болсын. Рахмат бар болыңыз. Құдағай келіңіз. Қызған нұсқа сөз болсын, Құрметті құда-құдағайлар, қыз деген аманат екен. Ошол аманатыңыздарды бизге берип жатасыңар. Ошо ак жол менен, ак ниет менен. Биз буюрса асыл затты өзүбүздүн кызыбыздай кылып кабыл алабыз. 2 жаш алтындарым бактылуу болуңар. Ар дайым бүгүнкүдөй күлүп жайнап, жамандык аттабасын, дайыма жакшылыктар болсун. Бактылуу болуңар. Чоң рахмат. Анда келгиз ардактуу меймандар, талай келген микрофон сунайын. Ыраазычылык иретинде келген меймандарга 2 жашка келгиз. Assalamu alaikum. Келген туғандар, қонақтар, қоңшылар, бөлелер, бардығы. Ошо келгениңерге чоң рахмат. Капа болбай кеткеле. Кемчилик болот тойду анча-мынча. Кабачылык болбосун. Келгениңерге чоң рахмат. Рахмат. Анда келгиз. Жеге сизден да сөз болсун. Биздин жакшылыгыбызды бөлүшүп келген баардыгыңарга терең ыраазычылык. Баардыгыңар үй-бүлөңөрдө тынччылык болсун, аманчылык болсун. Баардыгыңарга чоң рахмат. Каташтыктарыңызды кечиресиңер. Рахмат. Ардактуу меймандар, бир аз тынчтыкты сактап берип туруңуздар, эми келиңиздер. Жалпы келген меймандарга 2 жашка дастарханга бата кылабыз. Омин деп алакан жайыңыздар. Омин. Омин. Бүгінгі айтылған қалаулардың барысы 2 жашқа қабыл болсын. 2 жашқа ұзын өмір, ченден солу болсын. Балалу, шақалу болсын. Жаштықтың дорын сөйсін. Құдалар, 1000 жылдық құдалар болғыла. Мына қызым, үй балам отырасың, үй балам. Сен тегіңді жақшылап сақтағын, а қызым қырғыздың санын сақтасын. Жолыңар байсалдуу болсын. Омин. Бактылуу болгула. Омин, омин. Тойлар, кудалар. Ушул 2 жашка тапшырып койсом мен, Улайым эле биринчи перзенттүү болсоңуздар, уулбу, кызбы, ошого тамадан отурган памперсти алып берип коюңуздар, Бир кол чалып коюңуздар, келиңиздер. Келиңиздер, мындай отуруп тура алайынбы, келиңиз, кардашым. Кудалар, булар. Келдемей бар, кеттемек жок, ардактуу туугандар, келиңиздер, эми 2 жашты кантип тосолгон болсок турмуш сапарына дагы эле болсо Нурмира Кожобекова кызыңыздар жакшы бир керемет сөздөрү менен узатып койсун, келиңиздер. Кыз бала өз үйүнө конок экен. Төркүндө сый урматка толду экен. Бир күнү башка журтка келин болуп, ошол жердин бактысы болот экен. Мен дагы ошол көчтүн катарында жөнөдүм турмуш деген сапарыма. Жашоонун өчпөй турган өтүнчөгү ишенем эң бактылуу жашарыма. Апаке, бөлөк үйгө аттанамын. Башканын бирөөсүнө баш багамын. Ишенген адамымдын колун кармап, бактылуу болгум келди, каалаган. Ак жолуң сагынамын келингим. Апаке, турам бүгүн сезип толду. Эркеле өскөн үйүм сагынсам да, жөнөдүм кете турган мезгил болду. Атаке, эрке кызың эстүү болду. Атаке, эрке кызың эстүү болду. Өзгөрүү абалкыдай ой максаты. Жүрөгү сезим жандап бириктүү болду. Менден дагы жакшы карай алам. Көзүмдүн агы кызым сага аманат. Марлен, асыл зат сенин аманатың. Сен аны көп кыздардын ичинен
таңдап алдым. Az gana uaklı yaşayın dedi. Ömürlük tübölükü Çok rahmat, hadaklı meyveler gelgenizlerge çok rahmat. Bugün toydun jamanın jaşırıp, жақсысын ашырып барыңыздар, үйіңіздерге esen аман жетіп алыңыздар. Құдай бұйырса, ертең құдалар ақсы ет тойханасынан барыңыздарды күтеді. Çok rahmat, үйіңіздерге esen аман жетіп алыңыздар. Той құтты болсын да бір жолы.